ni inkuru ibabaje rero turi gukura mu karere ka Nyamasheke aho umugore yakase igitsina cy'umugabo we amukatishije urwembe. Ahingeneye Clementine y'imyaka 31 ubu yamaje gutabwa muri yombi akekwaho gukata igitsina cy'umugabo we uwo bita Muberanziza Jackson w'imyaka 30 akoresheje urugwembe igitsina kikenda kuvaho. Ibi bikaba byabaye mu ijoro rishyira kwa 17 Gashyantare. Uyu ahingeneye rero ufungiye kuri station y'urwego rw'ubugenzacyaha Ribu ya Kagano mu karere ka Nyamasheke. Umugabo we ubu ngubu bafitanye abana 3 aherereye mu bitaro bya Kibogora aho arembeye nyine nyuma yuko ageragejwe gukatwa igitsina. No kuvuga iyi nkuru uwitwa Sinumva yabo Simeo akaba ari umukuru w'umudugudu wa Rambira ne watangaje iyi nkuru, akaba ari mu kagari ka Shara umurenge wa Kagano, uko yavuze ko ngo umugabo koko yakaswe igitsina ngo nyuma y'amakimbiranye yagiranye n'umugore we ngo wamusanze mu isoko rya Kirambo maze bagirana amakimbirane y'ineni mu murenge wa Kanjongo. Uyu mukuru w'umudugudu akomeza avuga ko ngaya makimbirane yabo amaze igihe kinini ngo ko umugabo asanzwe nyine ngo batumvikana n'umugore we ngo bitewe nuko ngamushinja ubusinzi, ariko n'umugore we nyine ngo akamushinja umugabo we ko ngo amuca inyuma. Ubuyobozi rero bwagiye bugerageza kujya mu iki kibazo inshuro nyinshi, ariko ngo umugore ngo akavuga ko atazongera ubusinzi ndetse ngo n'amahane ngo hakaba haciyemo igihe kinini batongera gushwana. Ubu rero ngo bivuga ko uyu mugore ngo aramaze amezi 7 n'ubundi ateye umugabo we icyuma mwitako akamukomeretsa, noneho ngo rero ngo bari barabunze bongera kubana batekereza ko ngo byarangiye. Nyuma rero yo kongera gukimbirana mu isoko mu murenge wa Kanjongo no ku isoko ryo mu Kirambo, umugabo ngo yaje kujya kurara mu baturanyi kuko acyaha ko umugore yaza kumugira nabi. Ku cyumweru ngo tariki 16 Gashyantare nabwo ngo yirirwa ashakisha akazi kuko ngo uretse ubuhinzi uyu mugabo ngo atwarira n'abantu imizigo. Rero ngo umugabo yaje gutaha aza kurara hamwe n'umugore we. None wa mugore rero ngo aza gufata abana bose abakoro yarasanzwe ngo baraza ngo noneho ngo aza kuryamana we mu ruganiriro ngo yanga kurana n'umugabo we. Ubwo rero ngo umugabo ngo yaje gufata agahenge, umugabo ngo amaje gusinzira bari bwo wa mugore yabyutse, noneho ngo ubwo umugabo yararanye ipantaro ye n'akenda k'imbere ngo aragenda arayitsura gahoro, noneho ngo afata urwembe aramukata biteye ubwoba. Umugabo rero ngo ashiduka avirirana amaraso menshi, abana baratabaza, abana ngo nibo batabaje, noneho umugabo nyine abaturanyi ngo bamujyana kwa muganga. Ibi rero kandi byemejwe n'umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke avuze ko iki kibazo nyine basanzwe bakizi, atariko abaturanyi baje gutanga ubufasha, batanga ubutabazi kugira ngo uyu mugabo agezwe rero kwa muganga. Imvaho nshya rero dukesha aya makuru yaje gukora ubuvugizi igerageza no guhamagara uyu mugabo wakaswe igitsina uwo bita Muberanziza Jackson aharwariye mu bitaro bya Kibogora. Noneho we yavuze ko ngo akigezwa kwa muganga ngo baje kumutera serumu ndetse banamutera inshinge zo guhagarika amaraso kuko ngo yavaga cyane, ndetse abantu banibaje ngo impamvu ageze kwa muganga atarapfa bitewe n'uburyo ki yari yavuye. Uyu mugabo rero urwaye Muberanziza Jackson yaje kugira ati kuko ntashobora kwihagarika, ati kwa mbere mu gitondo bankizemo sonde, ati n'ubu niyo ndi gukoresha kugira ngo inkari zisoke kuko uburibwe ari bwinshi cyane. Ngo kwa kabiri ngo bampaye ibinini n'umuti w'amazi ngo ahari bigabanye uburibwe, atariko ndacyaribwa cyane, atabaganga bari gusanasana nyine nk'abaganga, atariko nkurikije ko imitsi hafi ya yose yayiciye, ati sinzi ko nzongera kuba umugabo ukundi, nibwo bwo bamfite. Uyu mugabo kandi ngo avuga ko uyu mugore ari we umwanduranyaho, akongeraho ko ngo uyu mugore afite ingeso y'ubusinzi ndetse ngo no kumuca inyuma, kuko ngo batonganiye mu isoko amuretse agataha, ngo azi ko noneho naza kugira mu rugo asanga yacurutse nyine nta kibazo, ariko ati icyo yamwituye ni ukumwangiza. Yarongera avuga ati bari hafi yo kudushyingira kuko twa turi ku rutonde rw'ingo zizasezerana vuba, atariko ndumva ubu ntabishaka, ati kuko nkeka ko ndamutse mbanye nawe n'ubundi yazanyica. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke akaba yasabye abaturage kwirinda amakimbirane ndetse bagatanga amakuru aho ibibazo nk'ibi ngibi biri. Ngayo nguko rero ngibyo bivugwa muri Nyamasheke. Nyabone bagabo mufite amakosa, bagabo mufite abagore mufitanye ibibazo, nyaboneka mwirinde kuko ibintu birakaze.